Kosač smrti, poznati kao žetelac, posljednji vesnik ili sama smrt, jedan je od najstarijih i najjezivijih simbola u ljudskoj istoriji. Njegov lik, visoka figura u crnom plaštu sa kapuljačom i dugom kosom u ruci, vuče korene iz srednjovekovne Europe, tačnije iz 14. veka, kada je kuga harala kontinentom. Tada su ljudi smrti davali ljudski oblik kako bi razumeli njen dolazak. Crni plašt simbolizuje žalost i večnu noć, dok kosa predstavlja žetvu ljudskih duša, kao što se usedi kose na polju, tako kosač žanje živote. Kako je nastao mit? Veruje se da su prve priče nastale tokom crne smrti, kada su čitava sela nestajala preko noći. Ljudi su govorili da su vidjeli tamnu figuru kako hoda ulicama pre nego što bi bolest pokosila stanovnike. Drugi su tvrdili da su ga čuli kako kuca na vrata i da niko kejo bi otvorio ne bi preživeo. Kada se pojavljuje? Legenda kaže da kosač dolazi u 3 slučaja. U trenutku smrti pojavljuje se pred onim kome je život pri kraju. Prevelikih tragedija viđen je na mestima katastrofa neposredno pre nego što su se dogodile. Onima koji ga zazovu stari okultni rituali navodno mogu prizvati kosača, ali cena je uvek visoka. Kosač ne govori, ne pregovara i ne pravi izuzetke. Njegov zadatak nije da ubija, nego da prenese dušu s ovog sveta na onaj drugi. Mnogi tvrde da su ga vidjeli u snovima, u magli, na ivici vida, a neki kažu da, ako mu pogledaš lice, vidjet ćeš samo svoje sopstveno. Kosač smrti, legenda koja traje vekovima. Od početka ljudske istorije, ljudi su se plašili smrti, tog neizbežnog trenutka kada se život gasi, a duša napušta telo. Ali kroz vekove, strah je poprimio oblik. I taj oblik je postao jedan od najjezivijih simbola na svetu, kosač smrti. Njegova figura je lako prepoznatljiva, visoka, tanka, obavijena u crni plašt sa kapuljačom. Lice mu je sakriveno senkom ili potpuno prazno, a u rukama drži dugu, hladnu kosu, oružje koje ne seče meso, već dušu. Legenda o kosaču seže duboko u 14. vek, u vreme kada je Evropu poharala crna smrt, pandemija kuge koja je ubila više od 50 miliona ljudi. U to doba, ljudi su tražili objašnjenje za talase smrti koji su brisali čitave gradove. Pričali su da su u magli, noću, vidjeli neobičnog putnika u crnom plaštu kako prolazi između kuća. Sutradan, svaka kuća pored koje je prošao bila bi pogođena kugom. Neki su ga opisivali kao kostura, drugi kao senku bez lica. Jedno je bilo sigurno, njegov dolazak nije nagoveštavao ništa osim smrti. Kosa koju nosi potiče iz ideje, žetve, života. Kao što poljoprivrednik kosi zrele useve, tako kosač žanje ljudske duše kada im dođe vreme. Crni plašt simbolizuje žalost i večnu noć, dok kapuljača skriva njegovo lice, ili možda skriva ono što niko od živih ne bi smeo da vidi. Prema legendi, kosač se može pojaviti u 3 situacije. U trenutku smrti stoji pored postelje umirućeg, tih, strpljiv, spreman da ga odvede na drugu stranu. Prevelikih tragedija viđen je na mestima koja će uskoro biti pogođena ratom, požarom, nesrećom. Onima koji ga prizovu, mračni okultni rituali, vođeni željom za osvetom ili moći, navodno mogu privući kosača, ali on ne dolazi besplatno. Kroz vekove su zabeleženi navodni susreti sa kosačem. Jedan mornar iz 18. veka tvrdio je da ga je video na palubi broda nekoliko sati pre nego što je brod potonuo. U jednom selu u Nemačkoj postoji predanje o ženi koja je otvorila vrata nepoznatom putniku u crnom, koji joj je dao ružu. Sutradan je umrla bez ikakvog objašnjenja. Modernija svedočanstva govore o ljudima koji su ga vidjeli u bolničkim hodnicima, stojeći nepomično ispred soba pacijenata, a ti pacijenti bi ubrzo preminuli. Kosač nije mučitelj niti krvnik. Njegova misija nije da ti nanese bol, već da ti oduzme ono što ne možeš zadržati, život. Kažu da u tom trenutku ne čuješ ništa osim tihog zvuka kose koja prelazi kroz vazduh, i osjećaš kako ti se oko srca širi hladnoća.
Kažu da se kosač smrti pojavljuje samo onima kojima je vreme na ovom svetu skoro isteklo. Bio je to mračni, kišni dan. Marko je vozio kući iz noćne smene, putem koji je poznavao napamet. Vetar je zavijao, a kiša udarala po vetrobranu. Na sred puste ceste, u daljini, video je figuru. Mislio je da je neki putnik, možda izgubljen. Usporivši, video je nešto što mu je sledilo krv u žilama, čovjek u crnom plaštu, lice prekriveno senkom, a u ruci duga kosa koja je blistala čak i pod slabim svetlom farova. Kad se približio, figura je polako podigla ruku i pokazala pravo na njega. U tom trenutku motor mu se ugasio, a radio počeo da šuška i izbacuje nepoznate glasove. Marko je panično pokušavao da upali auto, a figura se kretala ka njemu ne hodajući, nego klizeći po mokrom asfaltu. Samo nekoliko metara pre nego što ga je dotakla, motor se iznenada upalio i on je jurnuo napred. Kad je stigao kući, drhteći, pogledao je u retrovizor. Na zadnjem sedištu, u odrazu, video je crnu siritu kako sedi mirno. Kažu da, ako kosač smrti jednom pronađe put do tebe, to je samo pitanje vremena. Selo Salem, 1737. Kada su veštice prvi put proterane iz Salima, njih 7 je pobeglo duboko u močvare Luizijane. Među njima je bila Eloise Moreau, žena rođena sa znakom 6 vrhova na leđima, znakom izabranih. Tamo su stvorile nešto što su zvale krug krvi, ritual koji se prenosio samo na najjaču naslednicu, svakih 100 godina. Ona koja preživi 6 iskušenja, postaje kraljica veštica. Iskušenja su bila smrtna. Telekineza, morala si ubiti bez ruku. Transmutacija, pobeći iz zaključane kovče grobnice. Telepatija, zavladati mislima smrtnika i naterati ga da se ubije. Privlačenje, pozvati nečistu dušu iz pakla. Odbijanje, preživeti veštičje spaljivanje. Pirokineza, zapaliti srce druge veštice i ostati čista. Eloise je postala prva kraljica. Njen dolazak je promenio svet. Veštice su više nisu krile, one su vladale iz senkej. Guverneri, sveštenici, sudije, svi su šaptali ime La Reine du Sang, kraljica krvi. Ali moć ima cenu. Noć 6 vrata, 1837. 100 godina kasnije, 6 mladih veštica zatvoreno je u kući poznatoj kao Maison du Noir. Samo jedna može naslediti krv Eloise. Među njima mlada, poluslepa Celeste Devereux, za koju se verovalo da nema moć. Ali ona je imala nešto drugo, glas Eloise u glavi. Iskušenja su počela. Prva je umrla 3. dana, rastrgana od strane nevidljive sile kada nije uspela podići nož mislima. Druga se ugušila u sopstvenoj koži, dok je pokušavala da se pretvori u dim. Treća je izgubila razum pokušavajući da čuje misli mrtvih. Celeste? Hodala je boza kroz vatru, gledala smrt kao poznanika i prošla kroz 6 vrata, bez glasa, bez variska, bez kajanja. Na 6. noći, njeno telo se otvorilo kao crni cvet. Iz nje izašao plameni krug, a Eloisein duh progovorio, ti si moja krv. Ti si nova ja. Celeste je postala nova kraljica. A kuća Maison du Noir zapečaćena je za sljedećih 100 godina. Moderno doba, 2023. Svet se promenio. Veštice žive među influencerima, doktorima, vojnim savjetnicima. Ali krug krvi ne zaboravlja. Kuća je ponovo otvorena, ovoga puta u predgrađu Nove Orleansa, pod imenom Institut za mlade nadarene devojke. Iza luksuznih vrata, 6 devojaka ponavlja drevni ciklus. Ali ovaj put, jedna od njih nije veštica, već lovac, ubačen da uništi krvnu lozu. Zove se Jade i zna sve rituale, sve slabosti. Međutim, ona ne zna da je 7. devojka, ona koja nije ni pozvana ni pronađena, zapravo reinkarnacija Celeste, vraćena kroz vatru i pepeo, Liora. Čutljiva, siva, nevidljiva. I jedina koja posjeduje svih 6 veština bez treninga. Kada Jade pokuša da joj zarije nož, Liora samo trepne. Nož lebdi. Jade se preokreće u vazduhu, leluja kao trula lutka, i onda izgori u tihu vatru. Liora ne govori. Samo hoda među drugim devojkama i kaže, i ja sam bila slepa.
Sad vi gledajte kroz mene. Uskrsnuće kraljice veštice više ne čekaju vekove. Svet gori, a krv mora vladati odmah. Liora otključava tajne Eloiz, Celeste i svih prethodnih. Ona poziva veštice iz prošlosti, iz krvi, iz pepela, iz zemlje i čini nešto što nijedna prethodna kraljica nije smela, spaja svih 6 moći u jednom dahu. Zrak se trese. Ljudi u gradovima počinju halucinirati. Istina izlazi iz ekrana, iz telefona, iz snova. Muškarci se ubijaju od straha. Žene pleče pred ogledalima, traže znakove na koži, traže poziv. Jer Liora ne bira naslednicu. Ona stvara nove veštice. Svuda. Tišina se širi svetom. Noć više nije sigurna. A na ulazu svake škole, bolnice, tržnog centra piše: Dobrodošli u svet pod kraljicom. Ona ne vlada, ona budna sanja. U narodu se šapatom prenosi legenda o biću koje noću luta kroz sela, šume i groblja. Zovu ga Drekavac. Kažu da je to duša djeteta koje nikad nije popušteno. Nije našlo mir, pa luta između dva svijeta. Njegovo tijelo nije ni ljudsko, ni životinsko. Ima oči koje sijaju u mraku, tanke kosti koje puketaju dok hoda, a iz usta mu izlazi krik koji para tišinu. Nije to običan krik. To je vrisak koji probija zidove, ulazi u kosti i ledi krv. Tko ga jednom čuje, nikad ga više ne zaboravi. Ljudi tvrde da ga viđaju u zabačenim selima. Na grobljima, gdje se djeca nikad nisu krstila. Kažu da skakuće između grobova, kao kostura s krilima, i traži da ga netko čuje. Da ga netko prepozna. Da ga netko oslobodi. Ali pazi. Ako odgovoriš na njegov zov. Ako mu kažeš tko je tamo, ili otvoriš prozor da vidiš. Drekavac zna da si budan. Zna da si ga čuo. I tad dolazi po tebe. U nekim selima još uvijek pale svijeće na raskršćima i ostavljaju malo kruha. Da ga umire. Neki ljudi ne daju djeci da se igraju uveče. Jer noć je vrijeme za one s druge strane. Zabilježeni su slučajevi. Ljudi koji su ujutro pronađeni bez daha, širom otvorenih očiju, kao da su vrisnuli, ali ih nitko nije čuo. I uvijek ista rečenica. Susjedi kažu: Sinoć, čuli smo nešto. Kao da neko vrišti iz šume. Ne idi tamo. Ako čuješ krik u noći, zatvori prozore. Pokri se. Ne miči se. I ni pod kojim uvjetom ne odgovaraj. Jer ako Drekavac zna tvoje ime, možda si ti sljedeći. Duboko u škotskim planinama, zaklonjeno maglom i tišinom, leži jezero koje već stoljećima odbija zaborav. Zove se Loch Ness. Njegove tamne, neprozirne vode kriju nešto što nikada nije smjelo biti viđeno. Legenda počinje davno, u 6. stoljeću, kada je redovnik po imenu Kolumban zabilježio prvi napad. Biće iz vode zgrabilo je ribara, vuklo ga prema dubini, dok nije ostao samo krvavi vrtlog. Mještani su tvrdili da su ga upozoravali, u tim vodama nešto stanuje. Nešto staro. Loch Ness nije obično jezero. Dublje je nego što bi trebalo biti, a voda je stalno mutna, tamna poput ulja. Kompasi tamo znaju podivljati, a životinje ga izbjegavaju. Nema ptica, nema riba na površini. Samo tišina i povremeno, neobašnjivi valovi, kao da se ispod površine nešto pomiče. Neki tvrde da su vidjeli nešto ogromno kako viri iz vode, dugi vrat, glava nalik zmiskoj, a oči hladne i bez sjaja. Kada su pitali starije, samo bi šutjeli. Jer u tim krajevima neka se pitanja ne postavljaju. 1933. godine, kada je izgrađena cesta uz obalu jezera, jeziva priča ponovno je isplivala. Bračni par putovao je autom kad su vidjeli kako se nešto golemo i crno kreće preko ceste i spušta u vodu. Bilo je dugo, mokro, sa kožom poput tuljana, ali oči su bile premudre za običnu životinju. Nakon toga, uslijedile su stotine prijava. Ljudi su tvrdili da su viđali biće kako izranja, promatra, pa nestaje u dubinu. Neki su čak tvrdili da su čuli jezive krikove iz jezera noću,
poput dječjeg plača pomiješanog sa zvukom lomljenja kostiju. Nekoliko ljudi je nestalo bez traga, turisti, ronioci, čak i 2 vojnika koji su navodno patrolirali obalom. Nikada nisu pronađeni. Njihovi čamci isplivali su uništeni, a metal savijen kao da ga je stisnulo nešto snažno i ogromno. Škotske vlasti nikada nisu javno komentirale. Neki vjeruju da znaju više nego što govore. Da je Nessie možda neka vrsta čuvara, stvorenje koje ne pripada ovom svijetu, već staroj, zaboravljenoj eri. Ili još gore, da nije živo biće, već nešto drevno i zlo što koristi oblik čudovišta kako bi ostalo skriveno. Iako se godinama smatralo da su slike i videozapisi lažirani, moderni sonari i podvodne kamere otkrili su nešto zabrinjavajuće. Ogromni pokretni objekti, koji se ponašaju kao živa bića, ali nestaju čim se približi oprema. Kao da znaju. U jednoj snimci iz 2007. godine, vidi se duga silita kako plovi ispod čamca. Analiza je pokazala da se radilo o nečemu dugom gotovo 20 metara. Snimka je misteriozno uklonjena s interneta 3 dana kasnije, a tim koji ju je objavio, nestao iz javnosti. Danas, jezero Loch Ness posjećuju tisuće turista godišnje, ali nitko ne zna pravu istinu. Mještani šapuću da biće još uvijek živi. Da se hrani tišinom i maglom. Da čeka noć bez mjeseca, kako bi ponovno izronilo. Pitanje je li Nessie samo mit? Ili je istina jednostavno previše strašna da bi se prihvatila? Sljedeći put kada pogledate u vodu, pripazite. Jer možda nešto već gleda vas. U najdubljim senkama ljudske istorije, daleko pre nego što je ta reč ikada izgovorena, postojala su bića koja nisu bila ni živa ni mrtva. Zvali su ih mnogim imenima, povratnici, beživotni, probuđeni, ali danas ih poznajemo kao zobije. Legenda kaže da sve počinje smrću, ali ne onom mirnom, kakvu priželjkujemo. Zobij nastaje kada duša pokojnika ne uspe da pređe prag između sveta živih i mrtvih. Zarobljena, izmučena i lišena božanske svetlosti, ona biva uvučena nazad u svoje raspadajuće telo. Mnogi misle da je to rezultat magije, crne, drevne i zaboravljene. Šamani sa Kariba šaptali su o prahu, Teten, koji može oduzeti život, a zatim ga vratiti u izvitopljenom obliku. Afrička plemena pričala su o duhovima, baka, koji preuzimaju kontrolu nad mrtvima. U evropskim selima, stari zapisi govore o grobarima koji su zakopavali ljude sa kamenjem u ustima, da ih spreče da se vrate. Proces stvaranja zobija je brutalan i jeziv. Prvo, telo mora biti sveže, mrtvo ne duže od 3 dana. Zatim, kroz mračan obred, krv iz živog bića se pomeša sa otrovima koji zaustavljaju srce, ali ne uništavaju nervni sistem. Duša se izbija iz tila, a prazna ljuštura se vraća u pokret pod tuđom voljom. Ali ono što većina ne zna, jeste da zobiji nisu samo lutke bez uma. Duboko u njima, u pukotinama raspadnutog mesa, još uvek se krije sećanje. Sećanje na bol, na gubitak, na dan kada im je ukradena smrt. I to sećanje je gladno. Kažu da je najstrašniji trenutak onaj kada zobij zastane, pogleda vas u oči i promuklo izgovori vaše ime, glasom kakav ste nekada voleli. Najstariji pisani tragovi o zobijima potiču iz 17. veka, iz Haitija. Misionari su tada beležili priče o mrtvima koji rade na poljima noću, bez umora, bez reči, sa praznim pogledom. Kada bi neko pokušao da im priđe, oni bi se okrenuli i pobegli u šumu, bežeći od svetla, ali ne od ljudi. Neki zapisi govore o tome kako bi se, prilikom otkopavanja groba, u zemlji pronalazilo telo u čudnom položaju, sa prstima polomljenim do kosti, kao da je očajnički pokušavalo da se iskopa. Da li ste ikada osjetili jezu dok hodate sami noću? Da li vam se učinilo da vas neko posmatra iz tame? Možda niste bili sami. Možda je to bila utvara. Ali šta je zapravo utvara? Utvara je više od običnog duha.
To je prikaza, srnka koja luta između svetova, zaglavljena između života i smrti. U mnogim narodnim verovanjima, posebno na Balkanu, utvare su duše onih koji nisu našli mir. Bilo da su umrli nasilnom smrću, ostali neosvećeni, ili ih je neko prokleo, njihove duše se ne smiruju. One se vraćaju i traže nešto. Osvetu, pravdu ili krv. Oko govorni oblačić kako izgleda utvara. Utvara se ne prikazuje uvek isto. Ponekad je samo hladan dah u vazduhu. Ponekad je žena u bolom, koja lebdi iznad zemlje bez lica. Neki je vide kao senku sa crvenim očima. A neki je nikada ne vide, već osjete težinu u grudima, strah bez razloga, šapati stane. Poreklo verovanja o utvarama. Verovanja u utvare potiču iz paganskih vremena, ali su se održala i kroz hrišćanstvo. Ljudi su verovali da ako se pokojnik ne sahrani kako treba, ako se zakopa licem nadole, ili ako se preminuli zaboravi, njegova duša postaje utvara. U Srbiji se verovalo da utvara izlazi iz groba u ponoć i luta do zore. Svijeća znaci da je utvara blizu, hladan vazduh bez vetra. Ugasila se sveća sama od sebe. Pas zavija gledajući u prazno. Sad stane tačno u ponoć. Osjećaj kao da te neko gleda, a znaš da si sam. Zambi poznate vrste utvara, mrtvozornice, žene koje umiru u porođaju i vraćaju se da uzmu tuđe dete. Plakanice, utvare koje noću plaču u blizini groblja ili reka. Domaće senke, duše koje nisu napustile kuću i pojavljuju se kada se neko novi useli. Otvorena knjiga legenda o utvari iz sela Zelenik. Jedna od najpoznatijih priča dolazi iz istočne Srbije. Kažu da je u selu Zelenik postojala kuća u kojoj su svi novi stanari poludeli. Komšije su godinama pričale da su noću viđali ženu bez očiju kako stoji na prozoru i gleda u mrak. Deka su je zvala Gospa što ne diše. Niko nije preživeo u toj kući više od 3 mjeseca. Danas je kuća napuštena. Ali vrata su uvek odškrinuta. Kao da nekoga čekaju. Znak upozorenja kako se zaštititi od utvare. Nikada ne ostavljaj ogledalo naspram kreveta. Noću zatvaraj sve prozore, čak i kad je vruće. Nosite beli luk, naročito ako idete blizu groblja. Ne odgovaraj ako čuješ da te neko doziva iz tame. Ako sumnjaš da je nešto utvara, ne gledaj je u oči. Utvara nije samo mit. To je opomena. Podsjetnik da prošlost nikada ne miruje, da neke duše ne žele da budu zaboravljene. I da neke noći nikada ne smeju biti tihe. Postoji legenda stara koliko i šume koje šušte na vetru, legenda o stvorenjima koje ljudi zovu vilama. U bajkama ih opisuju kao nežne, lepi i svetle, ali oni koji su ih zaista vidjeli znaju, istina je daleko mračnija. Kažu da vile nisu stvorene od Boga, niti od đavola. One su rođene iz suza mezečine i krvi zemlje. Prve vile nastale su kada je žena iz jednog davno zaboravljenog plemena izgubila svoje dete. U očaju je otišla do svetog izvora, moleći se svim poznatim i nepoznatim silama da joj ga vrate. Njene suze pale su u vodu, a iz tame noći nešto je odgovorilo. Iz magle, iz zemlje i iz vazduha, oblikovala su se bića, lepa, ali hladna poput leda. Ljudi su ih u početku obožavali. Smatrali su ih zaštitnicama šuma, reka i planina. Ali vile su imale svoja pravila. Ako čovjek pređe granicu, ako ubere cvet iz njihove livade bez dopuštenja, ako kroči u njihovu šumu u ponoć, postajao bi plen. Svedoci govore o zlokobnim pesmama koje se čuju u sumrak, o plavkastom svetlu što lebdi iznad močvara, o ženama neuobičajene lepote koje nestaju kad im priđete. Oni hrabriji, ili gluplji, pratili su te pesme. Malo njih se vratilo. Oni koji jesu, nisu više bili isti. Njihove oči su prazne, a im zarobljen negde između stvarnog i vilinskog sveta. Neki tvrde da vile ne stare, već se hrane životnom snagom ljudi. Lepota koju nose nije dar,
već prokletstvo ukradeno od onih koje su zaveli. Iako se pojavljuju u mnogim kulturama pod različitim imenima, od keltskih fej, preko slovenskih vila, do nordijskih elva, u svakoj priči ostaje isti mračni trag. One biraju svoje žrtve i nikada ne zaboravljaju lice onoga ko ih je uvredio. Kažu da, ako usred noći čuješ pesmu bez izvora, nikada ne odgovaraš. Ako vidiš svetlost u šumi gde ne bi trebalo da bude, okrećeš se i bežiš. Jer možda nije zvezda, već oči vile koje te promatraju iz tame. Iako mnogi veruju da su vile stvorenja čiste prirode, stari zapisi govore drugačije. U prašnjavim knjigama iz samostana skrivenih duboko u planinama nalaze se zapisi o detetu svetla i tame, prvom biću koje je spojilo dva sveta. Kažu da vile potiču od davnog saveza između palih duhova i drevnih duhova prirode. Ti duhovi nisu bili ni anđeli ni demoni, već nešto između, večna bića koja su odbila da pripadaju i raju i paklu. Prva vila, po tim zapisima, bila je nazvana Lira. Njena lepota bila je toliko opojna da su kraljevi gubili razum, a ratnici ostavljali oružje samo da je prate u šumu. Ali Lira nije bila samo zavodnica, bila je lovac. Njena pesma bila je mamac, a njena nagrada, duša onoga ko bi se odazvao. Veruje se da vile opstaju zahvaljujući drevnim ritualima. Jedan od njih je kolo pod mezečinom, ples koji se izvodi na skrivenim livadama, gde vile u krugu pevaju staru pesmu dok ne dozovu vetar smrti. Svako ljudsko biće koje bi zalutalo i kročilo unutar tog kruga bilo bi izgubljeno zauvek. Njegovo telo bi sutradan pronašli, bez jedne ogrebotine, ali oči bi bile staklene, a na licu bi se nalazio jeziv osmeh. Mnogi narodi imaju svoje priče o vilama. Kelti su ih se bojali i ostavljali hranu pred šumskim putevima da ih umilostive. Sloveni su znali da, ako vila zavoli čoveka, on nikada više neće biti isti, postaće njen sluga do smrti. Nordici su verovali da vile mogu ukrasti decu i ostaviti promenjenike, kopije dece sa praznim pogledom, bez ikakve topline u srcu. Jedna od najjezivijih sposobnosti vila je njihova moć prerušavanja. One mogu izgledati kao najobičnija devojka iz sela, starica koja traži pomoć ili dete koje plače na putu. To su najopasniji susreti, jer tada im se približavate sami, i saosećanja, nesvesni da koračate ka sopstvenoj propasti. Iskusni lovci na nadprirodno savetuju, ako primetite da osoba nema senku pod mezečinom, okrenite se i bežite. Ako njene oči sijaju kao mokar kamen u tami, ne gledajte ih. Ako vas pozove da pođete za njom u šumu, nikada to ne činite. Kažu da vile biraju žrtve po mirisu straha, ali i po ukusu duše. Oni sa čistim srcem privlače ih najviše, jer njihova životna energija gori najsvetlije, i time je najukusnija. Postoje svedočanstva ljudi koji tvrde da su im vile dolazile u snove. U početku bi to bili mirni snovi, šum šuma, šapat vode. Ali svake noći bi snovi postajali mračniji, sve dok se ne bi probudili u nepoznatom mestu u šumi, na livadi ili pored rik, bez ikakvog sećanja kako su tamo stigli. U selu na Balkanu, pre više od 100 godina, mladić po imenu Radovan nestao je nakon što je krenuo kući preko šume. Svedoci su tvrdili da su čuli pesmu kako dolazi iz pravca gde je viđen posljednji put. Njegovo telo nikada nije pronađeno. Međutim, deceniju kasnije, putnik je zakucao na vrata Radovanove porodice. Bio je to on nepromenjen, bez jedne bore, ali sa očima bez ikakvog sjaja. Danas, mnogi veruju da vile i dalje hodaju među nama. Možda su samo tihe, skrivene iza maski svakodnevnog života. Možda sedi pored vas u autobusu žena čiji osmeh je previše savršen. Možda dete koje se igra na livadi ima pogled stariji od sveta. Ako ikada čujete pesmu u šumi kada vetra nema, ne osvrćite se. Ako vidite svetlost tamo gde ne bi trebalo da bude, ne prilazite. I nikada ne ulazite u krug peščanih stopa na livadi. Jer jednom kad kročite unutra, više se ne vraćate.
Negde sredinom 1970-ih, mlada medicinska sestra po imenu Donna dobila je na poklon staru, krupnu platnenu lutku Raggedy Ann. Lutka je delovala potpuno bezazleno, crvena kosa od vune, uvek nasmejano lice i nežna odeća. Ali ubrzo nakon što je stigla u njen stan, počele su da se događaju stvari koje niko nije mogao da objasni. Prvi znaci nečega čudnog. Donna i njena cimerka Angie primetile su da lutka menja položaj dok su one na poslu. Nekad bi ruke bile prekrštene, nekad noge ispružene, a ponekad bi lutka iz potpuno druge sobe završila u dnevnoj. Počele su da pronalaze i poruke na parčetu pergamant papira na kojima je pisalo "Pomozi nam" ili "Nedostajem ti", a one nikada nisu imale takav papir u stanu. U početku su mislile da se radi o duhu devojčice po imenu Annabel Higgins, koja je navodno umrla na tom mestu. Pozvale su medijuma, koji im je rekao da je duh deteta tražio dozvolu da ostane u lutki kako bi bio blizu njih. Iz saosećanja, devojke su rekle da. To je bila njihova najveća greška. Nakon niza nasilnih incidenata, uključujući pokušaj davljenja jednog prijatelja dok je spavao, Donna i Angie su pozvale poznate istraživače paranormalnog, Eda i Lauren Warren. Oni su odmah shvatili da to nije duh deteta, već diman koji koristi lažni identitet kako bi se približio ljudima. Lutka je preuzeta iz stana i zaključana u stakleni kabinet u okultnom muzeju Warrenovih uz natpis: "Upozorenje, nikada ne otvarati." Tokom Devil's on the Run turneje sa Annabel lutkom, istraživač Dan Rivera je preminuo u hotelu u Gettysburgu. Policija nije našla trag zločina i lutka nije bila na licu masta. U maju 2025. pojavile su se glasine da je lutka nestala, što su iz Warren organizacije demantovali, potvrdivši da je bila sigurno uskladištena u muzeju. U avgustu 2025, komičar Matt Rife, zajedno s Eltonom Castijem, postaje zvanični skrbnik muzejskih artefakata, uključujući lutku Annabel, na narednih 5 godina. Planiraju otvaranje muzeja za posete i istraživanja paranormalnog. Priča kaže da je jedan posetilac muzeja lupao po staklu, izazivajući lutku, i nedugo nakon toga stradao u saobraćajnoj nesreći. Drugi su prijavljivali noćne more i osjećaj gušenja nakon posete. Nakon smrti Eda, 2006, i Lauren, 2019, lutka je premeštena na sigurno mesto u okviru muzeja koji više nije otvoren za javnost. Međutim, 2020. godine društvenim mrežama proširila se glasina da je lutka pobegla iz muzeja. Iako su čuvari tvrdili da je još uvek tamo, mnogi svedoci tvrde da su je vidjeli na različitim lokacijama. Do 2025. godine postoje navodi da su istraživači paranormalnog u SAD-u snimili fotografije i zvukove za koje veruju da potiču od Annabel. Neki tvrde da je energija lutke jača nego ikada, kao da se hrani pažnjom koju dobija kroz filmove i internet. Jedna od najjezivijih priča iz 2024. dolazi iz porodice koja je primila stari paket bez pošiljaoca. Unutra je bila lutka nalik na Annabel, sa porukom: "Hajde da se igramo." Bilo da verujete ili ne, lutka Annabel ostaje simbol svega onoga što je nepoznato, opasno i mračno u svetu paranormalnog. Do 2025. godine, ona je i dalje pod ključem. Barem tako kažu. Ali, ako ikada čujete kucanje u 3 sata ujutru i pronađete lutku koju ne prepoznajete, možda je bolje da ne pitate kako je stigla tu. Vampiri, senke koje koračaju među nama od početka vremena. Nisu rođeni, već stvoreni prokletstvom, krvlju i smrću. Nastaju kada ih jedan od njih ugrize, ili kada se duša mrtvog ne odmori, pa se vrati iz groba, gladna i neutaživa. Noću, pod velom tame, oni ustaju iz svojih hladnih sanduka. Njihova koža je ledena, bleda, bez trunke života. Oči im sijaju crveno ili zlatno, i kroz njih možeš vidjeti samo jednu stvar: glad. Glad za tvojom krvlju.
Njihove vrline su ono što ih čini još opasnijima, neviđena snaga, brzina i večni život. Mogu da se kreću tiho kao senka, da te prate nedeljama bez da to primetiš. Njihov glas može da te opčini, a njihov pogled da te paralizuje. Jedan trenutak nepažnje i tvoje srce više neće kucati. Ali vampiri nisu nepobedivi. Oni mrze sunčevu svetlost, ona im spaljuje kožu i pretvara ih u pepeo. Sveti simboli, osvećena voda i beli luk ih teraju u beg. Drveni kolac zaboden kroz srce može ih zaustaviti, ali samo ako se to učini dok spavaju u svom grobu. Kažu da vampir ne može da uđe u tvoj dom, osim ako ga sam ne pozoveš. Zato nikada ne otvaraj vrata neznancu noću, ma koliko ti poznato lice imao. Neki veruju da vampiri još uvek hodaju našim svetom, skriveni među nama, čekajući pravi trenutak da se nahrane. Možda baš sada neko od njih stoji iza tebe. London, kraj 19. veka. Grad obavljen gustom maglom, ulične lampe koje jedva probijaju tminu, i zvuk koraka koji odzvanja pustim kaldrmama. U toj tami, iza zatvorenih vrata jedne elegantne viktorijanske kuće, dr. Henry Jekyll provodi beskrajne noći nad svojim radnim stolom. Bio je čovjek od ugleda, lekar, naučnik, dobrotvor. Njegovo ime izazivalo je poštovanje. Ali iza uglađenog osmeha i ljubaznih manira krio se opsednut jednom idejom, da ljudska duša nije jedinstvena, već podeljena. Jekyll je verovao da svako od nas nosi u sebi dve strane, dobru i zlu. Problem je, mislio je, što te strane žive zajedno u istom telu, u neprekidnom sukobu. Šta bi se dogodilo kada bi se zlo moglo izdvojiti iz čoveka? Da li bi time nastalo savršeno biće, oslobođeno unutrašnjih borbi? Ta misao postala mu je obsesija. Mesecima je sakupljao hemikalije, beležio rezultate i testirao formule. Počeo je sa životinjama, posmatrajući promjene ponašanja. Ali u jednom trenutku shvatio je da je jedini pravi predmet eksperimenta on sam. Jedne noći, kada je napitak konačno bio spreman, zadrhtao je nad čašom koja se pušila zelenkasto-ljubičastim dimom. Gutljaj po gutljaj, osjećao je kako mu se telo grči, kosti uvijaju, a koža gori iznutra. Kada se bol povukao, stajao je pred ogledalom, ali lice koje ga je posmatralo nije bilo njegovo. Bilo je izobličeno, zlobno, oči sitne i hladne poput zmijskih. Osmeh koji mu se razvuče preko usana bio je predatorski, beščujan, ali ispunjen nekom mračnom radošću. Tog trenutka, rodio se Edward Hyde, oličenje svega što je Jekyll potiskivao celog života. Hyde je bio slobodan od moralnih okova. Nije poznavao kajanje, nije se plašio posljedica. Hodao je ulicama Londona kao predator koji bira sljedeći plen. Sitne uvrede pretvarao je u nasilne sukobe, a slučajni prolaznici postajali su mete njegove surove zabave. Iako je Jekyll nakon transformacije mogao ponovo popiti napitak i vratiti se svom starom telu, počeo je osjećati nešto uznemirujuće svaki put kada bi postao Hyde, sve teže mu je bilo vratiti se. U početku, dr. Jekyll je verovao da može držati Hyde'a pod kontrolom. Pretvarao se u njega samo povremeno, u trenucima kada bi želeo da oslobodi mračnu stranu svojih poriva. Smatrao je da je to bezopasno, kratki izleti u svet poroka, nakon čega bi se vratio u svoj ugledni život. Ali Hyde nije bio obična maska. On je bio pravi Jekyll, oslobođen svih stega, željan moći i užitka. Svaka transformacija činila ga je snažnijim, a Jekylla slabijim. Ono što je nekad bilo povremeno, postalo je potreba. London je uskoro počeo da šapuće o čudnom čoveku koji se pojavljivao u najmračnijim delovima grada. Bio je nizak, zgrčen, okreta poput zveri. Njegove oči bile su pune prezira prema svemu živom. Ljudi koji su ga sreli govorili su da su osjećali neobašnjivu jezu, kao da gledaju pravo u lice zla. Prvi zločin koji je uzdrmao grad dogodio se jedne maglovite noći. Mlada devojčica,
vraćajući se kući, slučajno se sudarila s njim na ulici. Umjesto izvinjenja, Hyde ju je oborio na zemlju i počeo gaziti, hladno, bez ikakve emocije. Njeni krikovi su privukli prolaznike, ali kada su ga uhvatili, Hyde je samo nasmejano izvadio vrećicu zlatnika i platio da ga puste. Niko nije znao njegovo ime, niko osim Jekla. Kako su nedelje prolazile, Hadeove šetnje gradom postajale su sve krvavije. Uskoro, dogodilo se ubistvo koje je potreslo silo društvo. Gospodin Denverskaru, poštovan i voljen starac, pronađen je mrtav, s lobanjom smrskanom teškim štapom. Svedoci su govorili da su vidjeli malog, izobličenog čoveka kako besomučno udara žrtvu, sve dok mu telo nije prestalo da se pomera. Jekyll je te noći došao sebi u svom krevetu, krvavih ruku i sa tim istim štapom kraj postelje. Užasnut, zakleo se da nikada više neće popiti napitak. Zaključao je bočice i posvetio se dobrim dalima, pokušavajući da iskupi svoje grehe. Nekoliko mjeseci, Hyde je nestao iz Londona, a Jekyll je verovao da je pobedio. Ali zlo se ne predaje tako lako. Jednog jutra, bez ikakvog napitka, probudio se i u ogledalu ugledao lice Edwarda Hadea. Strah koji je dr. Jekyll osjećao tog jutra bio je gori od svega što je do tada proživeo. Nije popio napitak, a ipak gledao ga je Hyde iz ogledala. Koža mu je bila tamnija, oči sjajnije i punije prezira, a usne savijene u onaj prepoznatljivi, zlobni osmeh. Shvatio je užasnu istinu, Hyde više ne treba napitak. Postao je dovoljno snažan da se probudi sam, bez poziva. Jekyll je bio zarobljenik sopstvenog tila, a zlo je sada imalo ključeve. Danima se skrivao u svojoj kući, izbjegavajući kontakt sa ljudima. Sluga Poole primetio je da njegov gospodar više ne izlazi i da mu je glas postao čudan, grublji, gotovo životinjski. Ponekad bi iz laboratorije dopirali zvuci kao da se neko smeje, dubok, podrubljiv smeh koji nije ličio na Jeklov. Ali Hyde nije bio zadovoljan boravkom između četiri zida. Njegova glad za haosom i krvlju rasla je iz dana u dan. Jedne noći, dok se magla uvlačila u londonske ulice, Hyde je pobegao iz kuće i nastavio svoju krvavu zabavu. Pljačke, nasilje, ponižavanja, ništa mu nije bilo dovoljno. U međuvremenu, Jekyll je očajnički pokušavao da rekonstruiše formulu napitka. Problem je bio što jedan od ključnih sastojaka više nije bio dostupan. Kemikalija koju je koristio bila je retka i nečista, a upravo ta nečistoća je omogućila transformaciju. Sada, sa čistim uzorcima, napitak nije delovao. Svaki dan proveden bez napitka značio je još jednu izgubljenu bitku. Hyde je provodio sate pred ogledalom, uživajući u svom odrazu, rugajući se Jeklu čiji je glas postajao sve tiši unutar njihove zajedničke svesti. Grad je postajao opasniji. Ljudi su počeli da zaključavaju vrata i spuštaju zavese čim bi sunce zašlo. Šaputali su o zveri koja luta ulicama, čoveku bez savesti, koji može da se pojavi iz magle i nestane bez traga. A onda je jednog dana Poole, zabrinut za život svog gospodara, otišao po advokata gospodina Uttersona. Zajedno su odlučili da provale u laboratoriju. Poole i gospodin Utterson stajali su pred teškim vratima laboratorije. Iza njih su dopirali tihi, nepravilni koraci, ponekad i škrbut zuba. Poole je šapnuo, to unutra, to nije dr. Jekyll. Utterson je pozvao po imenu, ali odgovor je bio samo tih, podmukao smeh. Tada su, bez daljeg oklevanja, provalili vrata. Unutra ih je dočekao prizor koji će ih progoniti do kraja života. Na podu je ležalo telo Edwarda Hadea, iskrivljeno i nepomično, s praznim očima koje su gledale u tavanicu. U ruci je stezao razbijenu čašu, a oko njega se prosipala tamna tečnost, posljednji napitak. Nije bilo ni traga doktoru Jeklu. Ali na stolu je stajalo pismo, zapečaćeno voskom. Utterson ga je drhtavim rukama otvorio i počeo da čita. U tom pismu, Jekyll je ispisao svoju ispovest. Pisao je o danima kada je bio poštovan lekar,
o svojoj obsesiji da odvoji dobro od zla, i o noći kada je prvi put popio napitak i postao Hyde. Verovao sam da sam stvorio sredstvo koje će čovjeka osloboditi od greha, a zapravo sam oslobodio greh od čovjeka. Hyde nije bio stranac, on je bio ja, moja prava priroda, oslobođena srama i moralnih ograničenja. I što sam ga više hranio, to je on više rastao, dok nije pojeo mene. Opisao je borbu da povrati kontrolu, uzaludne pokušaje da napravi novi napitak, i trenutke kada bi se probudio u telu Hadea bez ikakvog sjećanja na ono što je učinio. Pisao je kako je znao da će doći dan kada se više nikada neće moći vratiti. Pišem ovo dok još imam snage da držim pero. Znam da će sljedeći put kada otvorim oči to biti njegove oči. Moje ruke bit će njegove ruke. A tada, Jekyll će zauvek nestati. Pismo se završavalo posljednjom rečenicom: neka moj kraj bude upozorenje, zlo nije ono što postoji izvan nas, već ono što čeka u nama. Utterson je spustio pismo i pogledao telo na podu. Hyde je nestao, ali tako i Jekyll. Magla Londona te noći delovala je gušće nego ikad.